Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kum gajing persyang man penteri kami ke projek man Khuid iki jabo jaban nala Shnong ke Khadc Hills Autonomous District Council kan Sdang ningkong na Mawlai Mawroh nakababu ya ke Resource Recovery Center kabade ke jakaban lum mat Khuid iki jabo ki banlum na kani ke Shnong ya kani ke Resource Recovery Center en bu agwi ke jaka syadien ke yumdor bar Shnong Mawlai Mawroh ha kabalamang pisada ke KHEDC kumba sanpun riu lak tingkah ya kani ka jakaban bu Eco Resource Recovery Center ha Mawroh lalit peru di kibriu ka World Bank ke Shpautari Urisau arajar atulai haringkat u Chief Executive Member ka KHEDC uba penyat sings in nalor UMDC ka Mawlai uba tebor lang pathau lembat urang ba Shnong ka Mawlai Mawroh uba Peter Lamarie mat kinong ket kam jong ka Shnong hababatay siapang kani ka project u Executive Member ka KHEDC uba de UMDC ka Mawlai uba tebor lang pathau long magani ka project ka de ka jing Sdang ka ba ka KHEDC ka lali nakabanta banwan rae ka Khuid ka Suba ka Shnong hatao loong ba kani ka project lada ka tre kambha ansale shu shakiwi ki Shnong ru banbu Eco Resource Recovery Center makanong ka jing mentoy ki nong Shnong bat kanong ru ka lat ai kam ye ki bade nakatu ka Shnong kabadan kani ka project uba pathau loong ru bagani ka project kanong ka jing irap ha kalyang ka jing lom bat Khuid iki jabo ki bami na Shnong namar kandan ru ka jing penya khlat lupai ki jabo jaban ha pedeng ki baput bat ki bamput na kabenta bansan biang ya kani tani recycle ya kani ka Resource Recovery Center an Sdang snano au nai wiang mentau snam arajar apulai nakalyang ka council kadin bangyo ay kani ka scheme na 15 finance ka bade jong ka tight grant basically ka padan kame na ka tapan pet ya ka Khuid ya Suba te nakalyang jong ka council menta ka first pilot project lala banwara box no Mawlai menta bangin le kani ka RRC Resource Recovery Center ka ba ngi iba nangila banle haman lek Shnong kan no ka jirap na menta ban pensting ya ka martan khamtam te menta kani ka first pilot project jong ka council ka ba ngala banwara ni Shnong Mawroh bangin long dakaway pa ka scientific ways ban dispose kini ki waste na kani ka Shnong ban kimi ti bani project la ka long successful kan replicate pa chiki ki constituency bangin sa shim na kalian ka council bangin le na kabanta kani ka bangin bu shoot ki RRC hagi chaka prep ke badan po ka section jong hasil autonomous council aku bokong samdu mede bakani kalau pa kumangiladon ni pasunius management act ka bangila plus council peratu dengan define berbun ki bentak ba Shnong ketau bokong samdu Shnong manta limba kani kan form satu service management committee paling ba kani committee in sala ban pentrekam rakba ya kani kecing lumnyut na Shnong prepare in saai ki awareness program Sikinong song juga Shnong kawede but kamtam ya segregation at source naduna grassroots bangin le ya ka bangin segregate ki waste prokat but pi kini ke scientific ways of disposing ya kini ki waste dihindan ki benta ki bangin le nakabenta composting kindan ki benta ki ba ki plastic ki bangin lum ngin pa iki ban let recycle kiwi kum ki jingdan jong kini kinyut ki badan Shnong ka wet waste but ka dry waste ka ba nakalyang jong kan ka RRC kan sele but yakini namar wakadang day ka pinta ka ba ningkong ini this council nakalyang ki expert kin sa ai training ikini ki waste handler jong ni Shnong ya ka bangin sapet pat ba kin pinyat kum ka tu jing bakhat ka jing petrekam ki jong ni ha ba de ka dispose ki waste box Shnong tina ka resource recovery center mata nakalyang jong ni ko mo ni pi wakadang day ka project pada thamai ke council mamensuai ke ni RRC ke badan hakim ni jaga ke peniat ke CPU tingkat korban ini rande ke first time to this council de kindan ke expert ki bansa batai baik ki wis ki bamla ban dispose ne kin sadan pat kum ka kawai pa ka jaga ka bangin sa perkhat la kala bandai ya temporary mta kum po marken ke bangin su berat ikti ka mla hangne rega babuni ngi iba ngi i kiwe pat ki benta ki bangila study kini ki RRC ni sutu ba ki babuni ki wis tanga ni ka RRC la dispose kumare ben dispose kumbakan no kani ka project kan Songdor ha bai dei ba kani ki Sdang kani ka total project kani ki desan pindrola control ya infrastructure control ya kani ka capacity building control ya awareness program but ini ki wis truck ke bangi na kalian council sa Shnong
Lingba ka Jinpenya to Service Management Committee to Shnong Mawroh tadi apa idan Sdang ini project mental na November dengan yang tinggi la ready na bro banyak banget na bro ki yang bro kan mental ada Sdang bagian foundation stone yang bagi inti how November first weekend launch ni project kena mila penjap porbian Kamno terakan simpor. pingi set target ikini ki banchna ki infrastructure or for 6 months given pendevelop ya barakah maka infrastructure kapsna no kebun ki mentate ni haban ready seka awareness program man la kitong ladan hagani ka part of this project pengini penstu national bakong sandu ikani kan job lada ki national ki trailang ya tu ka segregation of source bakong sandu ko tu ka bangidan kam pengam sha ki jimut khap ki national but hadin jo kata kembut ka project kan successful kata ketika pergitan hakamat tu kencing tu nak kalian jauh ke diskursus, but kita ngalam jauh ke dorba Shnong Mawroh lingba kan ke service committee cungki nampak ke berpenyak nanti ya kan ni maklar kalau successful ni kemat cikgu bentaru dengan satan betul target penwara kencing Khuid Suba poka hasil secungi. Kemudian pihak kota dari kami Shnong ini ke projek ni. Ha. Ada. Ni ilale minang lihat proses itu. Nakaliang urang ba Shnong ka Mawlai Mawroh uba Peter Lamari ulang ba ka jinghi jong kani ka jaka bansnai ka resource recovery center kalong kumba prahajar square feet ba dia kani ka project la pediang da ka jingi trailang ha pedeng ka executive committee jong ka Shnong bar ka KHEDC lingba ka jingmat phang MDC ka Mawlai jinghi jong kani ka jaka nilaya pen jurep lingba ka jing menjor jong ka executive committee jong ka Shnong te hakiki manai shkman yang British Council, yang bagi expert untuk pollution board, yang baik, inspect ini juga, kalau kemudian, tiga jengah cuma dia juga kalau pelajar lah ispa tamu, dia kejengkuat cuma ini Shnong kalau ini trailang, ini project kepada kong yang cuma British Council, tinggi ke Shnong ini trailang kan British Council, kita ini project kemudian, dia segede kejengkutan harus kemai. Tingin sa kumalawi MDC siya tingin sa don ki na ki sama giban sa training gini kan di select tentang training shwai gini ko program ina don gaji do bat ki officer na British Council na ki officer na po ka Meghalaya Pollution Control Board na po jong sipmiu di ginay ko do bat ki shong board lawan ay awareness ti kala don gaji sa ko everyday lawan besutu ini kena kekam jaga tu Shnong tiga hari besutu everyday mat mudah pentulun ini projek kacing sutu jongki kumbakat no try kini ki coba ni lah bandum ban recycle ni ban penbahapat iki yang ni kini nak batai exact belum Marba gajing tumu minta kalau bangin lihat support. Kan nak kalau quality juga Shnong jom. Ada kan project kan ya semua si kan kambon gajing yo lo nasi kini Shnong marjan pun gila le. Dan sakan saja pun toy na benda gitu na gimana try itu betul. Te nak kali ki expert lah hal beda gitu gajing. Awareness begila ini kalau ba gajing ini kan selalu gajing toy ya. Kalau berbanding dengan Shnong, kita akan ke population ada mas arja fulani dan ki house number saja sispa fulai, maka population idan san saja south spa fulai. Jadi kalau kita ni yang jangka muda, jadi penyai Shnong, tinggi berkhidmat ke management dengan Shnong marba, haru mentangi dan negara. Shnong ini gawai komiti berbaik kerpang dengan tentang ini sanitation committee. Jadi komiti kalau head orang Shnong, orang sekretari berkemember, baru juga kita di membantu new hidung. Jadi kini komiti don di magalang mentah ini dah cikgu di Suba Shnong. Nama ini don new hidung kemudian kaya round baru kini dong, mana kesini kaya.